si manguda diki ilatan ka umanak ka pinteran lumasik sa bakakang pagari ko sarana usi reka lumasik na mapakabaka aka mabibibili kaya Sara ini tunggu dia on tigi namaya anain mangoda kakasara benian dempitero isayang ko sabada kam bedak kena kempemasi mangoda dikie ilaten pepakagi rawa ko mangoda kakasara tahu betapa elin au pagari ya na ya di do sera wa ya bagi dan din na ay ay di muda sadara da tamay alangan na ipag dilian so tanda o prinsipal sa hantang at tagulowan na pagkagi rawa ko ki mamuda ikaya akasarana inauda to imang pakinag ninyo maka isayang ko sa agong si mamuda ikakasar aguman akong pemang si manguda ikakasama udi kapeka ayun na panate mananakan si manguda ikaya akasarana udi kapeka si berna buru-buru na kenong si manguda ikaya akasarana pangade itu oh ya ada katro nak nerekai manguda ikakasar sakia yang degi ingang kaya manguda diki ilatan usai mantuaya atigi namaya ena mangada toko wengada aya dengka uno tanami pamagesi kakak kada engka saya abeleko kia limu dan sata usuk kia nege korona kia gigi wayana ko kia ranunan aku kimanguda ikakasar penganiku saya tolos ada pangko kadena guka mamu muai mapak ke komeno na anda ngako mono wilami ate yami inandung mine tolo daro na guka kabela wagi yo dua tekena tando kabe pasiro maka ubaseto na benate mangada tuku ingedemi agulangu ibu kaya yau tuwae hilat mika kayu biru baya ayah dengka uno tanah kada engka sabelia de pakai idiana ko mai dampi naga tinde katawan kapemana manguda ika kaya salah so aki pantagi yang kulang mana ki pantag na ubaka pekir giga suku sulala egekam kapenem begna kagi lala gekan kagi ya ko pagena ya katawan ako neona kai paken sekalo saula ulau tau na aya kudem bairangai au nasa parangai yo oh pengai kuau naya ko la ulai na kai isi kakasar umaman teeta apadana da itumbu iyanaka maulat sukaro dana peraraga tanian takeno beni suyau ka upama siri dutana da makade de lada ku udua no saye aridota ongangen ni pageri amangude ikakasar ka budun pupu magerot samia rompia layalag enaro tau mangen si mangude ikakasar ugi girau kubum ayaku kebelayan si mangude ikakasara itu amama arar pengabu yoyom au nasakana kuwayam pagi kade anai kuau kau batero tau ku kialia imu dan saat tau meligu sama akasara se mangude diki ilatan na adi di degending adi sabegumi yang si mangude di ilikum mangude
Bilaan ya tahu na piang dilane yang sudah tanong amaran dengan demam dirai nun mangamin bilang tahu se puteri bili yang tina ayah kara genian na anak pesengkiran na adena de perase ayah masuk na udah towe mamang ada toko ngade na umang ayah ilulu monitore ngaranu namangu aku wasuda nama mamantek suwaden ina umang lolo tepake negeni nyumanaka adel makara peneta di kapage bilik udah tanu ngamarandeng kasaken mage dilunaka dia koma paparuki puteri bilian te pelawir sama kaderna pake negeni nyumangka ayala dumaya arandeng au mangu kaya kaya sarana di kapeng gege na kapepaya gedileron adna palau nian na minaga lopaya sakantala mi pumpanga bunga tingara ana mapantau di daya genu dilaya genu kampung sotam parung kulangit na piya kapito pangkata sunggulingan akidata alasano penduma alalano angin derata subuh-subuh sakawang epapengari bideru mituru genagu bunai na omang ada to abereyong anai gibung tanah anale kugung kasok tamparong kula ode mangamin bilang atau na isinu dede ladeng au bito na kuamulam tiai nganai durai dia muda derana ta'amalangan inosiai sera wah keribuan sabun tubuh pikirku si malau kabeng alu yang bisa ina udah to imam kamat tenon sulaya utanon sulawi di malingku di siratani tambilingan umarura rumarangi rangi bau lomo airon sopon rukatara rantaki besana radang kala usubi duge ragi dunga kayora pembeyayawam magepirun subenu gegeru depu palang kakai no mapangayengan miyaka uno tompena isino pili ya torso bilayo ngagutamela miyang deya metukurani eko maya arandeng mana era rapenat subasudena gunara ina umanga hidu lotona usobela kebakana sarembura donali asembura baling detoa kanan mapia kayo umanga deto kobe kaino mapanay anganon naka tiang parko marandan sukani juga nalanda peputeri bilie yanteng pianam pau palo suka pia gusua ka pia gesinde pun inna umanga deto amia rawat sade bau pake negeni nyomangka ino mapanganganon detano ngamaranda taguluan mi inomboka maula da lupa una tanan kapa pakaya maka punde ya dango watari besuka tanan kapa pakaya itu mangamu onitor iyale muda satao pada bentuk gue ngedema pantau subuh bungun nama lo mati timbau lagi dubahi letapau maka pentau kau na ina udah to imam pakereng yang kau na maka punde ya umi mata amadirun dina sesal geni pikira dan taro kata ya awangkong deko pete taro ungka ubemaya sogo gedung au na marira suamuram ambai ayo ngapeda banto buau ingede ina buau dato imam deraga kabe baya kape kebenta itaku karsada ina dina liala kawa baku adil gatara katora ini pita gelidira ikut pemaka daya udang makar sada dalana beri juru datana pinggira abasanaka pia kamu nawa unsut tapu ngabetola kita ina roma maya akinai inandi ju ngabeta abiyerita sominto mangada toko wengada pia kasunggu ya unsur pagu kita nuna tau nagu sulalana ya aterak di mali ina
ka igira lagu teun mangamin bilang atau igira mi atabu mangono eso delem utaran tawa milai adila tagu luwana lagi duba kidu nama pangasiti panu berang-berangi salam awa bisusu miai wayam Araina amberamberangi ilai takaya kiai yasun ayasia yungi iringan so inna umana datu subito unsaletingan na sirik sapaya patana kagi iri dari benarana iena nana umanga datu kuwing saya ladu maharandang miusuna mini segetu usami mi perobu pede bentu wengat Mangudai kakasaran na umana dato wayama ananiya na piyama kabuo uro danasa lango wa madrasa hadi madidan libayanu lango wa na uo setada maka pepengende uko petutut sa ilmu aparaya sangko wengat awa kidabu usai kayam ai rana datu dia buaya raki sule desa sorage di malilangan dewana inna umana dato dango ama istra ayama anani ana maka pepende o mangani bidaya angatawo petuntut sa ilmu aparaya saku au bingat bentuk bengku dunia kakagi ya benar miapa menagi yusi puteri milian tiap pada bentuk wengan piyama akabuan oh dan sama sege taparintai nana kone kakasar kagi ya mia anganum na kiya ida tanakan so adila dilo bengede aya pipikiran ko alang-alang na kagi ya benar kau masuk ora salimite yo kambe yo ke ipagi na yang tanuki mangudei kaya kasar andane yang tertobani petulang kaya yo ka oso mata pikir ko kidoro no tapi dena maka bangun sata pasi mangudei kaya kasar auna autar sakaina ayo ni potare yanti kakia penggepi itai penggege nata atano mangada toko wengada isami soano manana aila nau denare mangude kakasara kisuru deyongan nono di rumah sampurna ko betu mangede nian potari bini yanti nau bakadirai nau bakadue dua kaki katawang ko mangada toko wengada umai ilang susarat na ilang susiya ya aratan na oka pesesendita na dia ko pesendita mangude di kilatang kabeena kesenditan rowargi kakasara manuki bilian tia bian tuan sa subuh penda itu pangkatan penderaku kadar mane soka lili mode mangada toko wengadana kage ya me penedun baaken mengirawa ina usir gawa so pamile ya semita ya radi yang udah sadar dan tamai dengan bang kami pengingin seri pagi dilihat so tanda operasi bangsa antang tagu oloan awau pamile ya ini Iliyai kanan au besok apa gilai talala lagi kakasar mangada ya toko weng dana di kudum pano gudana ka ke taman-taman ning bagi mangoda ikaya kasar ka kagi yeri ya benar sambu inung bayawasa kapangan tang salala ge karo pasagu dia taka adem pakeda uruku datanu mama arandang Iyali mudan satau nau besidi kila tenasa kena kuwae nakoka suasana lalaku ubateru awutawi sumaka kekarangan maka peradam paatan keramita konenyo mangude ikakasara mangude dikie
Nakibang niya sa tapar. Sakad. Ano? Pantan naman nga nga kaya limugan tanong nga. Natak dito.